Kulumaklik silesil likakwa Jesucristo hos ibaom San Mateo. Sa iblikutan aan li rey Herodes kira iresi di natyeman chirisli Jesús. Ut kishire blak ángel chiru. Aina la Juan akubziumha shkwakli chak chichochos aschen qablikamenak o kanak shnimal kwankilal kwank rikin. La Herodes kishche ain shbanaqaan di kichapokre la Juan. Uchibako kishkesa salam. Shmak lish Herodías. Irishakil la Filipo iritzin. Shbanaqshtiom la Juan re la Herodes. Inkaus naktakuan kakwikin. Utkirahrash kamsinkil. Aban kishiweb rulik tinamit. Shbanaqaan profet rueb. Sa ishnim enkish cholahik la Herodes. Lishko lish Herodías. Kishahok sa shieb. Hishunil utkihulak chirulak Herodes. Hokanak li rey kishtie chiire rikin juramen. Shkepa de karu kishpats rey. Utaan chitak chimil shbandish na kishtie. Kekwe arin sa pulat lishkolom la Juan akubsiomha. Kirahok sh'o lak Herodes abanan shbandi jurament ut eblirula. Kishtaklash kebal rey. Ut kistaklash ot alish holom la Juan sa tsala. Kikame chaklish holom sa pulat. Kikaktesik del iskaal. Ut aan kosh kere lishna. Nakehulak eblistolom la Juan. Ke shok li kamenak. Koshe ismuk ut koshe ischere sin peli Jesús. Ratin likakwa.
Jesucristo.